Yes, reka tubahe ikaze cyane kandi tubifurize kugubwa neza banyarwandakazi mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru y'imikino ni za breaking news zigiye zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Banyarwandakazi rero tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Niba udukurikiye wowe icyo ngusaba nta kindi no gukanda subscribe ukiyabonesha ukinjira mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So banyarwandakazi ndabanza ni excuse ku bakunzi b'ibiganiro byacu ntabwo baba byoroshye nkuko nabibabwiye. Tugenda duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko abantu musanzwe muzi ko tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye by'umwihariko tugaruka ku ikipe ya APR, ariko nta kindi kibitera, nyine ni impamvu nyinshi ntagaruka ngo mvuge ahangaha. Nagenda nabivuga cyane nkabona abantu ngo ariko kaseji zo nguhorana amaganya nawe ari hatarimo abantu. So ubwo rero turaje mu makuru y'imikino, ariko kuri uyu munsi ndagira ngo tuganire gato ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uyu munsi yatangiye imyitozo. Ikipe y'igihugu ya Estonia na Grenada zageze mu Rwanda gute gahunda y'imikino ya FIFA Series ni yihe, abakinnyi bataragera mu Rwanda ni bande, bazahagera ryari, byose ndaje tubyinjiremo muri iki kiganiro kigufiya tugiye gukora. Ubwo ibindi turagarukaho mu kiganiro Morning Sport, mu kiganiro cyo mu gitondo ngiye gukubita mbangura mbahe update, mbahe gahunda y'Amavubi. Ubwo andi makuru by'umwihariko kuri AP Football Club turaza kuyagarukaho mu kiganiro cyo mu gitondo, wenda no mu bindi biganiro. Ubu ngubu twaje nta gusubira inyuma, mu cyongereza baravuga ngo never back down, nyine nta gusubira inyuma. Ubu ngubu ibiganiro byacu bigiye gukomeza, nanabizeza ko mu minsi iri imbere mu gihe kitarambiranye rwose tuzatangira gukora ibiganiro tugaragara kuri kamera, ibintu bikagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero murabizi yarahamagawe, kubera ko rero nanimaze iminsi itatu ntakora ikiganiro. Hari ibintu byinshi ndibuze kugarukaho kuko mwanabonye ko Kwizera Olivier yongewe mu ikipe y'igihugu kubera Ntwari Fiacre yagize ikibazo cy'imvune. Abakinnyi rero nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga za Ferwafa batangiye kugera mu myitozo. Wa mwana ukiri muto w'umuzamu witwa Hugo Uwimana ku munsi w'ejo yarahageraga. B'abavandimwe batatu bakina mu gihugu cya Azerbaijan, harya na Azerbaijan, ukongeraho na Mutsinzi Ange Jimmy nawe ukina muri icyo gihugu cya Azerbaijan, nabo barahageze bose uko ari batatu ku munsi w'ejo. Ubwo ndavuga uriya musore ukina mu ikipe ikomeye cyane yitwa Sabaha Football Club, witwa Michael Jolans, ariko ni abavandimwe batatu. Niyo mpamvu mwabonye nyine bazananye, bose bakina muri Azerbaijan, bose barahageze. Ni abataka rwose bakina hariya imbere, ariko dukeneye cyane ni uriya umaze gutsinda ibitego byinshi hariya muri shampiyona ya Azerbaijan. Bose rero barahageze ku munsi w'ejo. Ikipe rero nk'uko muri kugenda mubona ku mashusho yakoze imyitozo yayo ya mbere. Uyu munsi nibwo bakoze imyitozo yayo ya mbere, yariyobowe n'umutoza Steven Constantine n'umwongereza we Eric Nshimiyimana. Ariko iyi myitozo yatunguranye, twagiye tubona umukinnyi, murabona ko n'aya mashusho muri kureba kuri screen zanyu, muri kubona ko twayafatiraga inyuma ya Senyenge. Twagiye tubona umukinnyi witwa Haruna ari muri staff technique ya Steve Constantine. Mwaribonye cyane cyagiye twari mu kiganiro n'itangazamakuru, nubwo ntazaga hano ngo mbaye ibiganiro, ariko abantu munkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ubwo ndavuga Facebook, Instagram n'urubuga rwa TikTok, mwarabibonye. Haruna Niyonzima yasuhuzanyije na Constantine, rwose ubona ko Constantine yaramukiniye za 2014, murabyibuka cyagiye ubwo Amavubi twajyaga mu gikombe cya Afrika, Kongo ikaturega kubera uwo bita Dadi Birore.
so ngayo nguko rero ubwo nuko imyitozo yagenze neza, abakinnyi bose bakoze imyitozo, ariko hari abakinnyi bataraza. Umukinnyi wa mbere ndumva ari Hakimu Sahabu ntabwo arahagera. Mu kanya navuganaga n'umwe mu bantu bafite amakuru ambwira ko ari buze kuhagera uyu munsi. urumva ari buze kuhagera uyu munsi. Si wowe wenyine utaraza se? na Samuel Gerete ndumva ataraza nawe, ariko ashobora kuhagera uyu munsi. Gusa uwo mfite amakuru yuzuye ni Hakimu Sahabu. Samuel Gerete we sindamenya ibye, ariko kubera ko ejo yakiniye match, ejo La Louvière ni ikipe yo mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cy'Ububirigi, yakinaga na Genk, kandi ndumva yari yabanjemo yari kubasimbura. I don't think so, ariko ni umukinnyi wayo. Murabizi ko ni na vice capitaine. Nta gihindutse ubwo nawe aragera mu Rwanda, kubera ko impamvu agomba kugera mu Rwanda akaza, kubera ko ikipe ya Grenada mu kanya gatoya imaze gusesekara hano, kandi murabizi ko ariyo tuzakina, ndetse na harya se yazanye na yes nibyo yazanye na Estonia. Ubwo uko bihagaze, itsinda rya mbere ikipe y'igihugu ya Aruba, itsinda rya kabiri niryo rizakinira kuri Kigali Pere. Ikipe ya Aruba izakina na Macau ku isaha saa 7:30 z'amanywa, mu gihe Tanzania na Liechtenstein bizakina ku isaha saa 10:30, mu gihe ubwo bazakina ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu kuri KPS Kigali Pere Stadium. Ubwo bivuze ngo harabura iminsi 3 gusa. Indi match rero ari naryo ritureba cyane, buretse gatoya turebe ahangaha. Yes, nabibonye ari ryo ritureba cyane. Ubwo ni itsinda rya mbere rizakinira kuri Stade Amahoro, ubwo nuguhera ku itariki 27 n'ejo bundi harabura iminsi 4. Ikipe y'igihugu ya Kenya izakira ikipe y'igihugu ya Estonia ni igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru, sibye ko atari cyane, ko nabonye gifitemo abakinnyi bakina Premier League. Ni Grenada tuzakina ifite umukinnyi muri Tottenham Hotspur. Ushobora kumva Grenada ni igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, ni ibirwa, ariko ikipe ifite umukinnyi muri Tottenham, my friend, sibye ko nashatse n'umukino n'umwe yigeze abanzamo nkawubura. Haka ibintu birakomeye cyane. Ubwo rero ku itariki 27 gahunda iteye ku saa 12 Kenya na Estonia, mu gihe u Rwanda tuzakina na Grenada ku isaha saa 3. Mbibutsa ko ugura tike imwe ukareba match ebyiri. Niyo gahunda ya FIFA series uko ihagaze. Ubwo abakunzi b'umupira w'amaguru nyine mu Rwanda mugende tugura amatike, dushyigikira ikipe y'igihugu of course, kubera ko ikipe izatsinda hagati ya Kenya ndetse na Estonia, natwe nituba twatsinze Grenada tuzahura hagati yacu. Obviously ntekereza ko u Rwanda rushobora kuzakira na Kenya nta gihindutse, kubera ko impamvu ni iyi. Iki gihugu tuzakina cyitwa Grenada, ushobora kumva ngo ni abazungu nabo muri Amerika y'Amajyepfo, ariko ntabwo ari igihugu cy'umupira. Nahoze ndeba ku rutonde rw'agateganyo rwa FIFA ranking, itsangira ku mwanya w'180 gutyo, kandi twebwe turaba 130. Birumvikana ko nyine ari twe dukomeye, turi up nyine dukomeye kubarusha, na Kenya nukwira imbere ya Estonia. So ngayo nguko rero ubwo nuko bihagaze. Ibindi tuzagenda tubigarukaho. Ubu ngubu ntimugire impungenge, nagarutse. Ubwo ndaza kuba updatinga, ubwo mbonereho ne kwiyexkiza kubasaba imbabazi, kuko nari natangiye gahunda yo kugenda ngaruka umukinnyi umwe ku wundi ku bakinnyi bahamagawe. Ndaza kugerageza mu gitondo ndebe niba hari uwo nababwira, ariko ndatekereza ko imisara tujyanye bigezweho ni imyitozo. Amavubi yakoze imyitozo, nabahaye video n'iki. Namwe icyo mbasaba nta kindi ni ugukanda subscribe, kwiyabonesha, kugira nyine mwinjire mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga, ibintu bigende neza cyane. Munyemerere nsoze rero. Ubwo abakunzi b'ikipe ya APR ntimugire impungenge, ndaza kubigarukaho mu gitondo. Nabonye munyoherereza video mumbaza se Kasejezo nige na Clement ko tubona ari gukora utwitozo ku ruhande, imvune yarakize. Byose tuzabigarukaho, turabigarukaho mu gitondo mu kiganiro Morning Sport n'ibindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nitwa Kasejezo, haba kuri Instagram, Facebook ndetse n'urubuga rwa TikTok
ndabashimiye cyane. Asala vista.